نرمى لك أن يمكن أزال كونتين لينكا روايسني كنور أونلاين تي في شانل نرمى ويكيه تكون كلارن بكون لينغواس ما راج مشالا دا غالوك شورات bana jelin ka kwiri kamen chito gray wicha ka kobo biata danen chi riek mo choro lar ke je bia jelin riek chito ka shanka wal badak ka pai diogron kina dangro de jan dangro de gwase cha na cha ka buktin ka kobo ntong mi me chala de jante ke report mi chelin ka akobo commissioner biamana na chocolate gwase me bia jelin ko gore jeno bejen nyoga yekel rajan shalat re weche ka kobo pan me sha kobo bok kuma jane ke kuma kirma yadit kana nuare tin sha gup ke yo ko bi ka nuare bi kan ka jako ba kanak so biya raje me biya jeling manan shalat gwasame ani chana jeling kel ni ko gwato nan take update mi chenen mi cha goro akobo county commissioner chwa kon goro gan ballo da kon ngai wo warga merili gorjen ko wo warga gorna ne cha gorje men ko dun ko be ko la confirm ba par presne ka tala larke ka wani mi jiram pay ben chere ray maladame report en cha ngune ran ko be ka men nani ci to mena mi ku ray la da ku biya ku reinforce awo wurmi ci ala ya ga entame awo chen wori cha ka kwak chejen dobi chu nene tema karo balad ka kui report ko ala gora county akobo county commissioner kamina na chitu ko be wala warga ke gorne dong bi awo ka Facebook de ramate ka access ke je ki miti ka access ka gar lo ka mila kungo dot bigi jo warga cha gore county commissioner kedi mere chier ko te roi mi chala tin galu roi nan che lajenen chela do according to warga nan che gor awalle chi dwori to ko kobe konentene re aka kobe aman me chune linu ni dai mani wiege about 9 kilometer from Akobo lakin chi ko la ladene kon we were so surprised ko kon je Akobo ikon ngai ne wo chine de tin ana ngai ne wo chine de tin ini yan fonda ichanga in stock na me keyword changa jo awojin icha jo ram biya kul jo biya gor cha jo jin wura me chwala ma jur me chana ka nasar bidila ram kel kane de kono ba bodi de ba jal ate ne re ya kel ka wuri shwala ma jur e ki gana tare ki gutu hear me agora e melinge len changa jo wuri re ya nyala mo bu jal ke je ba nan ko ba nan tin ma de akobo kula bo wala ma ile ne changa ma by surprise warga mo wa kwen in disbelief. I cannot even believe warga me de gor kura akobo but ko men la dane ye cha gor kura ko be ijen menana chi to on me ala ko roi garmi gare cha wo yen ko lo confirm kon yi ko be chine titin du me warga bang dong de tana te ke dot but me chi warga dane mo me che ko ja cha ko interview radio ni ku jow de ngala jen fonde roi je bi ku li ngala jin chi bela wala de yo ni roi me wa li ngalu so sad, really sad. Ano linga? Ba pila ina kayo? Yeah, the commissioner of Akobo County. What you heard as the rumors is true. Linga ni gua. Again. Oh, sorry. Wait. Today at 12:45, we had the sound of gunship. Bombing at the outskirts of Akobo town. Then when we arrived to the scan, we discovered that the helicopter gunship was bombing vehicles, two vehicles coming from Akobo West to Akobo East. And okay. So it was our surprise because we didn't know that there was
any problem with Akobo County, that's I can't move forward. And it's yelling a key word. We were so surprised. It could work on, we didn't know. I work on Akobo County. It's a problem. I know why a month being your young legend. Then when we write to the scan, we discovered that the helicopter gunship was bombing vehicles, 2 vehicles coming from Akobo West to Akobo East. And this is what happened. So it was our surprise because we didn't know that there was any problem with Akobo County that should lead the UPDF and SSPDF gunship to bomb Akobo County. But surprisingly, we had, and when we write to the scan, we found that 2 vehicles were targeted coming from Akobo West to Akobo East. And this is what happened today. So far, how is the current situation? Was that the only incident, or the bombardment is still continue that side of Akobo? It was only that incident, but we... Kirianen. And tell me, Muku Rider and Akobo County Commissioner, Muku Rider, Muku Park, Kadola, and a Hiola, Ijikang, Idurgola, Canara, Maquella, Conju Akoba, it's our surprise. I took on list, and we are con every single day. We are man con Kagata con a burn, Canata every single day. Ramateni. Tell we monitor continent. Go in the healing. You can't get Akoba County, it's in a surprise. A word don't take a minute to a Kurde Uganda. A woman, Makuman, Nuer, social media every single day. Nankana a reunion, a one did a chip at Kernaser, Rame. And our poor Nuer. Kuraje, it doesn't surprise. Gary, Kijala Larry. Kijala Larry. A word here, my chibin guy coe. A word here, my bidon doran. I just like quarter Michaelim. You can do a cobe, she is surprise one and it don't take a middle a cobe condensation. And I will a real antagonist tell me now you a cobe condensation. Kijana kuna alone na makona galumi. Neme ajana kuna ilolo. Ko kone do kone take information. Ko wori guy ko melele wolungu akanti ku parate. Ko rame chele la dolo to dedan. Akur mi pa iben nyoni liengo go. Ko yen Nuer tana la wa roi me chalin kan nyoni lien. Then when we write to the scan, we discovered that Ko te gari ti la kwanga duwe ga wana mani jega long. Kriu dien ba dong deran la gada kobe. Ko me liengo roi la derame. Ko dio je jiram kel ba mi wiye. Ka kuina sa. this is what happened. So it was our surprise because we didn't know that there was any problem with Akobo County. Ani jelim. Should lead the UPDF and SSPDF gunship to bomb Akobo County. But surprisingly, we had, and when we write to the scan, we found that 2 vehicles were targeted coming from Akobo West to Akobo East. And this is what happened today. Tell me right me lad me here the worst part. The worst part mean chocolate fine. I mean nana take a wargade. Ko che lar wojen ni yen ji Akobo. Makola gori makola la roi me. Ni yen datu de yen demand. Angara me. And I'm a queer order. Ijini bi wote ne riai. Kel ke general cha thoknath chi ga Nuer chi tu thoknath. Ram queer order nga.
ram ku order riyo ma char la ko jena ko support da riyo ma char yenji Akobo goro wo biati ram ku order bia o jal kel ke wo ba ku nyu Akobo chetere kan me ram ku lo order wo jin bidil wore riya mo ba ma jal karamo anga kan gwa ku jangana la jala raitin kiga ta tin ki gwa la ga tin na me bari ben ko che ku confirm again ka warga da minan wo gore ki warga mu de po ka ngadam minan mi che ku na warga to de we gana ba ku la ka Facebook da ko Nuer ba ko understand ke this time but mi che ki mi de la ka Facebook da ko the first question na charo da ti ge en kwara Akobo County me be ro ina na cha order ijin bibo de wure mi chola majur wala majur ibi dil wote ne re yanya ka je kele bi o jele ka wi jana ko na jal ga je ka tin ti kwa ka lo nyu wote me ibana ribe ni bana wala re Nuer ram order je anga ram ku wure mi chola garnyang tu je mo ku order anga tare yal fo nyang ko jenda jen ko Akobo County anga ku order yenji Akobo County ko ni chi ko law di aldin ko de shu ngai order ma ni chebe ko law ka ramaku ku garnyang tu je mo ku order anga ke jen la lariye ajen plan ko le jal gariya ga ko I galena nei kirami dong chi la ling roi la de ito ko wo ba la ko lo I chana te tin ani ya ling to de chi jena lo no ko la wo gen chi ma la de han confident mi cha de che worun ka lankin che te dinin men chi lu roi kong ne ka te kon te we nyon dole da ne cha ko lo yen cha ko te ne da wol mi chi te ko roi la da worun mi kirelin te ne da wol ti cha be nyo disco beran teme ti chi gul do ne da no wa de be nyo lor ko bom ne ton teme chi lu roi kon ko me cha ga da no yen chi ji pe dien ji lo ga on teme men chi ko to na gul ga te jel dor an teme cha be jene wo worun I wa de ka sneak ka lanken de rinyal de jana ka jube de ka be pick up ajani chi ade lim worun wo te mi chi de to ka lanken nei da wol te ka ndor mo ngai lu roi kon guardian che ka moy ka na ti kwa ga le jal la ba ga non kon ga lanken che wina ku yi worun kwa be jeni chi na e nga ka cho ni nen do na ka chi kin ga jam ka nga ni ti gar mangani chi jana ka ne jure ka ti bi kon ga ni la ne ti be ni bul ga ne ri to re ra ka lanken doram kana kwa ga fui na me jena goro wo ke yen Nuer le nga je go wura me chala ri ga ko ram ken jena understand ni won a wori ga ko ano nge je te ga jolmbar jenen chi ku pal ka commissioner ja kon pal to ga re dan mi jona inji kanye rol gola ma de ji kanye bene dor gola wala ma de kwa ngwenen gar ma de ji kany ade ga bene dor gola ba ga choli dor ba ga confirm mo commissioner aba confirm ram mo commissioner ko ram kam ni Akobo County kelu akan mordial ala wo ana maladamo mite kur ka gwade mi ta da ne la te kon wi ni won teme mi ta la te kana duri kon ene de sho wi mi ya ma da mordial ko jen cha opal to kware na ene de sho weno mi ta wi won ko ngai kon e wo chi ta wi won na mi chi mi cha ma da mor e mor da tu ko kollo langene ne ga ganye ka jikan ko la ne ya lar dia ko ba ke chem ku tela ga de mula de dina
chi nei di kwen kwi mi 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 mula de din to din ra ja kel kone cham gane kel telephone yor ga kel mula de chem kwi kana ja ko wi kera kon ko le tin nga tut yeme la de din lu adela bala ro walle kon ji ko be hine ngaji wo gul wo te gari ka to Sudan a wi kon ni kia every single day de dul bala ro ne higen enta me chebe tabrai wo de na boko ko be ka wa kana inde ko waitiri de kula to odi nan gare de to odi len kula wo ngai je wo kot la le dong ga tit ngai tangwa ni kon Nuer ka kon ne dijel kel ka kot ko wo tangwa ni te ti la le lo ni na ana la te doran mi chiri de tuo bi gog be pere doran a wo doran mo ador be te ko kot a mi chira ro de latino go andor mo bede chuko do nanan la ko dan ko Nuer ya de me no bigala para arjen ye me para to dole me a go de chala arje ni chi surprise ide do mai ide open go ko be menan kan na tare je ne pai pet a chang nin yok a kere kanan Nuer de lar wo ngin wo de surprise ike wo de do mai de wo gom de die no ko la Nuer me pai kairar lis ke ko la pai pe mial ke ko la beni ma de ku wo cha gad wang nasir Nuer de ku wo cha gad wang mai wudo de ko la Nuer pe mial wal de Nuer te de ha wala wo yen gadwañ mi ci atire lim Allah dun ci merenga gadge ka katin we lo ga jatin we lo ga ci dun ri ga ko kana ne ga tiri ko ne yoy ke yo do ara tin ko na de ne ga kula cham kon tin ko la cham ga jong le ta ma cha ko la kam ne de kel ken ku nyin ke la fal no ci jin we lo ga chỉ mấy chị dùng ngay chương gì mấy cháu vừa nào chứ chụp qua đâm mà bây giờ làm mấy chị lưu cả bên này do mà đóng kén người này chụp mà ngồi cái lại chơi là anh ấy thấy là cái nào thì mấy lưu anh ấy thấy là cái đâm mà mấy chị lưu và chỉ đòn có lưu con gan như rồi cố cha na vừa ít chỉ cái pen gì chứ đòn có vừa pen do đi chứ mấy cháu đó thiềm ngon cháu cái chỗ cháu vô nước cái gì ko kon nyimara cha de ne kati de tin cha de to ka jan lo ka di al nam ka jan kon le ni nyura ka kwide ko la wo rok me china wo no ri ga ko me na na wuri chale wuri di de me chale garba yo cha ko le ti ita me to ri ni dang wan na me ri to ka me cha ri na ka wulang na me ri me cha ri na ka la ri chale ri ngwen dong na me ri chale ri bi me cha ga na ka ben tiu eno ta me ana nyo no ri mo de dien ka ngaden ka jongule shi wala da thɛr ye wala da thɛr ken ya la ba ga yi ga bi wo pen ri me cha woni mi chi a thola yendi de to a to ya la woni cha de me gwa ke la re na wo ri ga ko me ri ga ko kan din kula pal na me mi jiram fay ben cha ko play ko ta me na ta na wo ga ben a wo chi county Akobo county commissioner Mary Limagwa don't pay ben. Leroy Chalat. She deny. Bombing.
banyo ne ga play orun la bin wara we an cha ga luk nen cha ka la ko jena na ga ken e ga luk e cha yu la ra ko be tene an la ni mi ala ko de commissioner le ngai jin what you heard as the rumors is true. Today at 12:45 linga man go am be kula odi na itina ne chat surprise linga wala de ye ko lo chine e kon dia ko be chine de tin then when we arrived to the scan we discovered that the helicopter gunship was bombing vehicles, two vehicles coming from Akobo West to Akobo East, and this is what happened. So it was our surprise because we didn't know that there was a problem in Akobo County that should lead the UPDF and SSPDF gunship to bomb Akobo County. But surprisingly, we had, and when we arrived to the scan, we found that two vehicles were targeted coming from Akobo West to Akobo East. And this is what happened today. Ani chielim rambila ori ngari ne ka community chalar ne galu Jen Raja Shialingone and Biataka Malban Lenny Jacomedian. Bye bye.